Kunjani futhi? Yabo. Hayi siyaphila. Ukhuluma lo bhuti ovule i-live la ku-TikTok. So lo muntu wakho njengamanje ku-TikTok la. Umuntu wakho uyabheja ngawo. Kunini sizama ukumtshela ukuthi akula mjido one-cherry one uyakoyala lokho ukuthi wena uthandana naye yedwa. Umuntu omuhle ubhuti. Kanti wena bhuti labantu abangaki? Ucala ngikhuluma nobantu. Ukhuluma lo bhuti ovule i-live igama lami alibalulekanga nzima kwamanje. Okubalulekileyo ukuthi usitshele kuphela igama lomuntu wakho then umuntu wakho siyabe sesibona ukuthi hhayi uyathandwa ngempela noma uthandana yedwa. Esifuna ukuba kwazi ukuthi uthandana lawe noma yena uthandana yedwa. Okay, asiqale kahle ke lapho bhuti. Umuntu wakho ukulalele njengamanje bhuti, so uzaba kwazi ukuthi uyamfebela noma uyedwa kuwo. Hayi cha. Owami noma engimamele noma engangimamelanga. Hayi akunankinga ke bhuti. Alright, so wena kutsho ukuthi kahle kahle ulabantu awula muntu. Cha. Anginawo abantu. Alright, mawungela bantu sicela igama lomuntu wakho ke mawukuthi uyi-one kuwo. Yingakho phela mhlawumbe mina akafuni. Mhlawumbe akafuni njani ngoba yena nguye obuye lapha wathi hayi wena uzaliqamba igama lakhe. Uthe yena ma ebuya lapha wathi wena uzaliqamba igama lakhe uzaconfirm ukuthi yena ngubani igama lakhe. So kutsho ukuthi uyafuna ukuthi uliqambe njengamanje. Ngoba u-expectile uvula amehlo nabantu sebeze beyamhleka manje bathi uyamjolela. Hayi ungumjoleleni cha. Alright, ma ungamjoleli sicela igama lakhe. Licelo ngibani ukuqala? Nguye kahle kahle ofuna uliconfirm la. So manje uyayibona ukuthi ngiyeconfirma intombi yami komunye umuntu. No, awuyiconfirm komunye umuntu. Angiyihlale kahle. Mina mfana lo muntu othunyiweyo lapha ngithunywe ngumuntu wakho ukwenzela ukuthi akubambe ukuthi uyamjolela noma